Post-Covid paket specijalne bolnice Merkur je personalizovani program oporavka koji pomaže u otklanjanju širokog spektra fizičkih posljedica preležanog koronavirusa. To je jedan novi paket gde je Merkur prvi krenuo sa ovim paketom, uvidevši potrebu da veliki broj pacijenata nakon preležane pneumonije, odnosno preležane COVID infekcije, ima raznorazne simptome, počevši od jakog zamaranja, gušenja, otežanog disanja, osjećaj lupanja, preskakanja srca, pogoršane glikoregulacije, bolove u nogama. Mi smo osmislili jedan takav paket kako bi što pre pomogli pacijentima da se vrate svakodnevnom životu. Prvi korak u rešavanju post-Covid problema su pregledi kod Merkurovih specijalista. Pacijenti bivaju pregledani od lekara interniste, zatim pregledaju se kod kardiologa, uradimo im ultrazvuk srca, merimo saturaciju kiseonika i na osnovu tog nalaza izveštaja interniste i kardiologa dalje idu kod specijaliste fizikalne medicine i naših fizioterapeuta koji dalje rade neke testove na osnovu kojih opredeljujemo koliko možemo da opteretimo pacijente, odnosno koje terapije da im damo. Post-Covid oporavak se bazira na kineziterapiji, plivanju u bazenu ili fitness vežbama, uvek pod nadzorom Merkurovih stručnjaka. Program fizičke aktivnosti i opterećenja se prilagođava svakom pacijentu ponaosob. Istovremeno su organizovani konsultativni pregledi i za druge tegobe pacijenata. Znači, ako je neko ima šećernu bolest, mi mu regulišemo i šećernu bolest, ako neko ima probleme s organima za varenje, tu su gastroenterolozi, ginekolog, specijalisti ishrane, ako neko ima probleme sa gojaznošću, tako da jedan multidisciplinarni pristup je obuhvaćen. Pored post-Covid paketa, specijalna bolnica Merkur ima i hiperbarik program za lečenje udisanjem čistog kiseonika pod pritiskom većim od atmosferskog. Korišćenjem hiperbarične medicine brže se otklone tegobe nakon COVID-19 kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti zbog kojeg se lako umaraju ili imaju bolove u nogama, grčeve, utrnulost. I svi pacijenti koji dođu, mi im radimo D-dimer na dolasku, zatim pregled pulmologa, snimanje pluća, kako bismo videli da li je takav pacijent za hiperbaričnu komoru. Da bi pacijenti koristili post-Covid i hiperbarik paket, treba da prođu najmanje 4 nedelje od završetka lečenja. Program ima efekta ako traje najmanje 10 dana. Znači, za tih 10 dana već vidimo prve rezultate, kako pacijenti kažu sada mogu da hodaju, kada su došli nisu mogli ni do tople vode da odu, sada se ta distanca značajno poboljšala, lakše dišu, manjih tih tegoba imaju, tako da zaista za tih 10 dana ovde u banjskim uslovima dođe do poboljšanja. Suština Merkurovog post-Covid programa je da pacijenti mogu da nastave sa propisanim vežbama i ishranom i kada odu kući, što je prednost, jer troškove ovog paketa snose pacijenti, a ne Fond zdravstvenog osiguranja. Neke zemlje u okruženju su to prepoznale tako da su to uvele i kao redovne pakete, odnosno rehabilitaciju u okviru svog fonda zdravstva. Kod nas za sada je to komercijalni, obzirom da smo mi prvi krenuli, nadamo se da ćemo imati u perspektivi podršku i države i ostalih banja da krenemo svi zajedno to da radimo kao paket koji će biti obuhvaćen u okviru fonda. Primjena Merkurovog post-Covid paketa u Srbiji pionirskog poduhvata počela je 9. marta kada su stigli prvi pacijenti. Do sada je kroz ovaj program oporavka prošlo oko 30 korisnika.